Paing tigin. Ay, kayo. Kayo na siyong. Kayo. Naliban. Exactly Yan. Oh, alam mo. And then, character development, masikyak ni. Lumala. Well, one pel na ko ang yung mutawaek. Like, share ya, telekaso. Okay. Nakadesa noin nanayak nakatsum na ke. Oni ni gasla we proy we sham. Takapelsin namnas kat like share ya. And ashirs nakayo met las Kosrae Paing kom. En ko marsmoyan loman. When nakakalwin pel na ko when nakalemye akafishum manas kapelsin like share live cast lowos. Met las na gawan taka we pepperong cast mol kapelsin. Paing met las Kosrae lulap. I'm sharing it now. Okay. Tigin fa ka. Mga sa balik niya. Ano mo? Okay. Kalila as machilu taka naging na. Okay. Namnas met las Kosrae Paing kom kulo ka asluman and one pel na kawa like share ya ketin pel na kataka mutawaek ke oni ni gasla tuku non so kung kataka na ke proy we sham in Paing met las. To yok ligi na kay waka chui malap na singkat ke mol las ka she el chit pe ushe pelsinga ka din taka ako line long porong kas mol lal ke pelsinga inak kay kat kai she when tikin tres ka lakal mi ke ekan tustea el fakaloya ai sia saptalong ul megors foshina ke singaul alata ka fon fa ye ke ipladap toluel fakaloya tin tres kal pankom showluman Kayo, lumala. ya Tapos wag level Pal nakatsumatawaek to akilin tamtal suyasngan Kayo. Nesha client pankom and commerce one showluman God bless you. Welcome to the likiyac person ke pelsinga. Na kubusli metlash mataka pe ke pelsingan namanas wana nesha client ra namanas ta likiyac si persa polo kya sine kayo likiyac la kum ta yeme in kadin liepe akayekat tikin treskal wana pelna wa el shatnash ken Washington nga lipan nga wiowos finan San Antonio, Texas. Agulo malap ipesta kaya feng na ke mak kunowosan kulo malap sang belang lat na sil pesta lo malap kya sloman kaday ni na pe kya lowos ka kya lanment na kewa ke input lo malap tingin treskal kada vafanin tawag pange napnas
Tamalay clean Kosrae. Nepor sila pilyaw bangen. Kulo malap tamalay charge luman. Kat place you siyaw luman pe. Wanangan mo kumarsh kona pa eh. Ay kulo malap lam tel tagal giep shewos. Na ingin at tingin katefas namet kona kulo malap. Ni pesta katliye kulo malap ali mo correction siya na spelling muna kulo malap. Ay tingin katsum namet katsun laba siya. Matlas ko sana nas wikat kaya unsukunge wikat pa kaya proy siya tikunon sukunge kulo malap. Tigin metigi umparayan namnas kan wiko makalen pe kamtal chuwias nge kyo ko bram kulo kaksakin kat kenga kain pe sifil wiko wos kemalutlut namusengyo kulo malap tamtai kulo malap ke digien akketeyac kaisi nawana akalamia kada somnero tigin treskal dan tagay kesta pela ke siproy nakat fataka na ke sham wi announcement si maluma arsh euros na ke KahsInKol lowos nakada som na ke molitiya to ke belching at tigin treskal amna school kat ke siproy Right? Lamalap. Kaksakin Ke Moliyucklac kewa. Wat Paing gom dam liban. Wimet wias mauchak tarian. Anakiak kalimilalan kat ispelching ngayon gain. Second line CS. Si Fena seksin kat kikasa. Kat pas namin. Kat pasta yetom. Kat moul si fan. Muangan si siya. Kumurala ka sao efelo. Kum namala. Mollos mwet. Kum sa paya mawon gulo si fan na natin. Hindi ka misi kespes mwet. Kat kaksakin gom ke oye magum lumay katle. Iskat yang nag-plan molala si lumingi. Wanang kikasingi kikoma kumesi na siyesh. Katlang sa ispel singin pakulo malap na siyon. Kikat mo siyon len sasya siya, silen sasya. Kadin ganda ka, inwibe faka kikaslong, kipoy ngusing. Kulo malap kinganik si ma sikinyak lang na siya, singi kadin kain faka kikaslong. Orik magan internet, pinne computer, ka laptop, kaya pe naki-phone na tas kewa. Nakikumsiyaksin mo si smesin boningen. El da buke fak musikal suko. Nakumsapta na orik magan. Oye singi te ikla nagi magadak fasige ba singi. Katorik magan kapoin mo kulansap inge. Inkain kaksakin gom. Inkain usalik kaslo mo in pasalam dalin siyan mo klasya. Yo kat proy alam nan ka kimetlash ma fast hikat kipel singi. May nefawanan siye may kan la misel. Takika check na maulingi nak na si tikat. Tikat ka din natala ash maul si wolgi na maul singa siya kumako na siyesh. Ash siya kafa kumako lang na siyesh. Kadin siya sinsike. Panan kadin ko na asyo ka despak pe.
Kaksakat kewa, kat mapalaw, manas lanikwe, nano, kumurikat la kumita, en makat, ngalke, manaske, panangkat, shoot mo na kewa na siya kumingan kaksakat ke. Tiyaik na sinda likiyac, kanatas mga kaul ki pelsingi, mamkeltos na nakmunas. Kalyam danin cielos, silosin kan kaksakat. Mas talo makkalemila Paul Silas, iloson kakinkom, kususha sikya, eto lala, sinin copper lalos. Nakmunas kaksakat tabakalang, maasikat ako lagad nakfashingi, kimolin mataskat tututod. Tashakta, kishpen lang silom, ka kumesi na siyesh, ki kalangan talom, katingi pacl. Sa paikat la in kaklikikaslo. Bosien pulwas kinutugin mga lom. Ya awiyan na naklasa katingan kakatan kemang kung sumusla kya. Mayin kumakkalim yun la kaslom belsi to kasyungat mo ito. Tiya kain fulok na yun. Tiya rela rik mama. Falain rela. Tiya kain fulok pisya. Paing may siya klas ki pelsinge, kat mi sesyum. Komin kain eskat, anasi may kisya matal. Ikat taga na iya kung ki pelsinge. Kainem kat papa, kaksakin ko. Ako lang fast na mit kilutut mas kitas no. Amen. Lamalap. Pela flokon na room. Alipad. Kuloman lap tigin. Kuloman lap ke proini ke Islam meeting asham from in Paing metlash Kosrae. Nga wikum aklin betam tal chi wiasnge. Mary pangam gul pangay untankel tamnal Daryl tamsino. Daryl tigin is Tanya first cousin. Tang asham na sila kaya elash ko na ingin al takan na kya masasilal pasta epnara. Ingin na. Kaksakin God. Roy lashin we fafashaslal la minister Daryl Thompson. Mary gom kuloman lap. Dancing aleta pe rectempura. Aleta rectempura ya. Kuloman lap Mary Gartluman. Atigin flot na ke sham ini kesla ina ulikat kaywa tamlay shirley siya ulala. Tigin mekil. Ang amo kumeta ka bakyok pe sham in Paing lasho. Aki spelling we kom kaksakin kat we kashen bro siya. Kadinalle esmat na ke kafa si kom proi kuine. Meta ka ikwe iptolu ke aisha along me gors fosina ke singalingan. Dengan we kom met kulacnsap lash nga gawa ke KahsInKol lowos in Paing met lash Kosrae ke pelsinga. Kulo kaksakin god ke lai si pelsinga katin si beta ka akollah long EPS tigin na ka akketeyac ke marichingan. Kat akolin met lash na gawa Kosrae ke lulap, shik, talik fosh natas, mukule matain, talik shik natas pe. Kemet lash Kosrae. KahsInKol lowos ataka wiowos ke fishing my dekanajal tamlay shirle. Yay garsomla, kat chat nash ke kulacnsap chinga inakkeyac kai shi, inakas makinyegat. Ke ma efataka ka ma shik fin fella chinga. Kadin shi ma sharsin gashaw. Pange fin shak lan metlalal fung nagayo. Kadin shi ma she fashik me. Kat kalim ke me kasmo lan gat la kalim me chija sifen na metigel so ma mala foloko. Foloko chinga painan center maske inchias ke wa metlalal fungi. Pange o yeshi ma eldaga seek in to save, in order to save the loss. No fun na may kuluk. No fun na may kuluk. When na may lutut ka man titustea. Kat pretestin, elalaki ka tari. Sila kat na metliki creation lal. Kasi pen lang si kawulal na sinfela siya. Na makunesha pa kat nalalfung ke oye ke walay lalal nga. Kadin for laulia. Isyus la kya ngon si makalamia ke man titustea. Shan Jesus Christ mo kayo na ba isang ngela. Nakadito, kada si bakalim niya, inakes makingat na phone.
Vinkat mawang makuluklash kat chivena kiapagat man kat no fon no fototola. Kat inherent sinful nature, disobedience ma Adam and Eve ralay ke karda na vida na kat patat yang nage sinful nature singe fella singe kat curse ya kite kat makuluk pa us fella singe tal ta katang na tari. The good news gospel apa chijel da ka min shevin shaksina in ela mana kayo. Na sielos na kayo siya lalalfong ine. Pangamashima engal lalfong mirror na malutilal tikin tricycle. Kafa siya pa ako yak na sinmet na kayo. Efin katlalalfong. Katlalalfong. Kafa siya man sinmet na kayo. Elin fight imet na kayo. Na elo siya for lao yak lalalfong Kafa siya main siya eternal blessing siya pang. Makawul siya pang. Kaya ispelay na wala metlash nga. Kulo kaksakin God ke pacl siya na siya katin taka wiowos. Metlash na kay Kosrae. Katakilin na pa lalap. Pakantain fosaklan fella siya. Yokalig fosaklan fella siya ngayon pel na kaywa. Damat kulacnsap lan God. Matlalal fungi. We are finan Kosrae na nakatintuwa ni fash in the same rhythm ke kokolan ngoning kat kay siya. With that being said, si be spelling si be Paing siya man God bless you and kumarswa na manas likiyac siya kamena fakla kumarsya kadinakilin kumpe na ifingum taga pa na wikat kumte na likiyac pasay met kumelya kulo kaksakin God karsloman kaslan kat tikain falok alal en nakawa kaslan kat somsyun ears eklesye when pange Kosrae pange Molan kaslan God. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. The Word became flesh and lived among us. Eldaga tausin lu yesum lang ako min akwat na ke kafaji mai samsam kinyak ke Aisha longon me korsne. Kasa ikla mai Jesus kai sifen. Na manaka wang le fin fella singe shayen kas molan God. Aro ke ka samsam mangen na nas ka chipo si slide sikat ligiya kes tustea in si back kalimye marid ka si fe nagalaisinak alkurchenge pangen si fe siya Kaksak Ke Moliyucklac marida pangen Aisha longon me gor fosin nagasingaul kitak siya pangen foson ko na kalimye in enchenge final sayon LEUM God kalana hilfa ko la siya ka fa na sin matanfel na kay wafel siya ka fa ke may mungo na yaya e wine na wowo si fesik sinagasyan bangan kafen katang lalan God may reach papenan na ke wik na fon singen atigin na akalamia tigin el fagoloye ke tusya letago akfon yela masinga oyego nagat first na metigin na fologan ng bela na siya lanar sam lal ngake sibe akes makinya gat kewa ke ngasyan muliti lesinem ke katlige tusya masimita bangan Fakke gas foto to ma yokshupe. Summarize here some from math sikyake mukul si pang aisia. Aklu kapshani some from math sikyake laisia yo na ke lalalfuni lal na ke arulan God. So much that siya makum si vena lokun na ke arulan God. Me kateliges na siyong ke mo loman. Kom witnessi, kom law kun. So much la sharia. Pangan ma si ma kateta ka pangan lesinem tolu ma katakalim ya kat ke si viba na kalwinyo ye ko ulang malap tigin tres kal yang asam sama as metigas ta ka samla aranga metinga usut pela namnas we akilen metlas nge kal tamdail begi kom gulo malap gulo kaksin kat ke mullas kewa ke kas mullal gulo malap Neshue Nelsin Au kulo malap na misiliban ke kasfula ng alonginge ako usko kulo malap tamla lemen kulo malap ne mayumi enton kulo la kum share
ne morset esnin amen amen kulong manlap kyaslan man nagawa kulong manlap kya kamen nge pelchinge gada somnira tigin treskal la uskat na somna ne ke kalien eko mike sunga rekla elrala proelal inikesla ngon kadin poingot well patil ta kapelgia prasal pangan tigin ngausut pela ko naklin metlash nge na fashionament nage introduction we context fast pen na gay tolu magmeta me akio yikangan ka kalamio yikangan lo manlap tigin well manan media we met masimet kan KahsInKol Ke Moliyucklac. This is the day the Lord has made. Kulo ke may fact na kayo ma akfashiyak na dahil sil tamaliba na. Kaya pengan mo la linakalin gusto na kayo ma utyak ki pe singayin kan wikat sisin siye ki KahsInKol o shrine dem la osha. So guys lumudit ko fasingal ko pa kalimingan. Nga kisiyak ma singin na dila kos siyak na wikat. Nga kisiyak sumla pingange mana kayo ay mutawaek Jerusalem. Kaya pe mana kayo ay safla at Jerusalem, true or false? Aki shoot ma siya metika flash na meta. Dahil liban gumakala kumende pupla metop na kayan. Nang flash na met met malang siya bukan dikiyan na. Ne woki at mdafin fella singa relata fung lein magat actual sila. Lotay la natin lotay na. Baliti sila na uyikange taga ke Isaiah papuksak longol dolu ke bukon ngolon gos ke Bible na ba siya. Pa kulamala. Na kulan Diyos matuwaknan. Kung sa akilin musingi la ensima may una shola aswaya pa enye. Li pasi sa nga siya singa kadin kain me kasinga suga. Kadin tiye ntrailak. Kadin kanalena aroma si makalimiyak pel na kayo magatin kain proy at ngedek tawi ngedek na LEUM God ke me takalan lema. Nakikita samsam nge masi makate samsam kaya nge pa kafin katangla siya ash naksinsiya ka pa may usta ka na kaya o dokte pika usta ka pagutang ka may udak pensi may usta ka na kaya kafasi nge pagkata nakisiyak sumo may kumako may usta ka na kaya may kat papay lako na siya. Skilong nag-lesson aims ma tamle lipan na siya katin subena lienganil samang kimasimit ngan mo kadin kan fakikas pototo historical context mama nga komita masumanya kel baba Isaiah kamit pala Isaiah ke me kadito la ilmet fakasi bukul fakasi ngan na ke kadito ka shamsham mo kadin shike loeng na ke la fakya oyen tawi lal ke lalal fungi ke oye si mga kumaskeng bayan nga ko meken matlan gat mising matalal fungi narata na sikan kain tagain usina sish ana lakalemia ash faya kalo si mga dakfashila ke Tuesday outline si pa faya kalo na mising katata ka katin akfon yela para ilos mo dafak mo katin pon faya na section si ma kada sham ke malutut si na mising ngay ilda ka puksila lai siya nge komita saptay ka saskera may kada sham ke sapta longolakos nge longolikos ngaki komindikia ke chata vingum kain ito akalemira saptay ka ke Isaiah nakadesom na ke sapta longolakos in matawag kesla aspuk lemekos ma likiyac ma lumalap tamle kwent onulon kos nali Isaiah sapta onulon kos a Bible nata siya puk onulon kos pe nanan mini Bible si isosyang nagi Bible kaksakin God na alayok si pinon kos siya kade masun pe gisam lasyo lawi ka kangeta nampa singa on kos nampa na yok si
Saptolong lakos na saptolong litkos ke aisel sham kun na yok. La LEUM GOD le kalye fel. Pa etako ke me saptolong lakos na aisel sham kun casing lising apocalypse. Apocalypse pa anan sham kun usipit sesi inkan akkelim yakatayac mama likiyac ke saflan fel. Nakikum silela komintako. We got to come to do us a favor. You're doing yourself a favor. Mayen, mga singe, pakantensies, akut nage kay simay project la finfel. Ang ako, falin likin siya lang ako minme. Sige mo tayo, mot kailan na ke, awiyan ang aklas ng kaslan God. Enget lang nage mul mapatpat. Kami siya mapatpat. Piya ke makatsulela. Nga mo, tistem na nandungan, tepa na lois. Napitsi singan pa, aisel taka ke sham kun, kadin me, sige loang na ke apocalypse nga. Sa tulong wala ko sige longol itkot na longol me ko pa sham ke oye ko. Kadamit pala ma sham ke kaino iya singa pa Zechariah, siba Ezekiel, na Kosrae mai to pe kata na kalimi man kata ko usain dem la usa ba kata skem singin. Nara daga na siska din kain me sham kun nag introduction jinge. Mas man ya ke introduction jinge apa. Pel na los matol tol jinge kata ko. Esam ke Moseselaksiko so ke la lignin gat nge usak ke fel no lenga. Sista ko gelden Joshua lusa ke. Moses ya ta falla Joshua. Na wangan met Joshua the fala, wangan met the disciple na panangara the darkest period of time patagoki kuno kon si mga akfas sikimit nanon ko ki me week nga. Na mga sham kenge pa askainin o yema usi los madal don na kemola ko usi mama etan katia. Sige kasing disa that bangon grief. Grief pagkata siya mapatachang naging singing anay nas asor sa pair sila ki matla masum na kaoye si masikya. Siya bangan grief pa siya pa poverty. Poverty siya ngay pa naki lasa kasha kifkama sen ka nanak kami. Na siya pa mas na mamasikya kupena siya musingya na ingin na matalal pong isi el tong na sinkatin siya ke kasha, el ene na deliverance, el ke experience kasha into kasin LEUM GOD main kain rescue ilya, inkan usi ene na si main kain isel laliki masi matanilyangan ka, inusel na nakikalem mo. Na fin ba sikya ko yasingan, nakatfolok lagat hindi na ki mapamasman niya ke kunokon na. Crucial question jika sinsiyak si matakange pa fin pa deliverance lang gat papatakan na si kum. Nga ko may fact kulo kagadet te fact kulo. Mayen oya singa nelu akkalimi na siya masidel bangon spiritual maturity. Spiritual maturity singa pa iltaka na ke katokyakat lagi kaslan gat siya pangan. Ekat utela siya mo Lafka kafulasha, as pelsi kata shela las, na kirik malangata. As la pasi kat shela in sangpe, mokle ene na kirik malangata. Kanin mange. Nara me, nga fine fulokle, na ki kunokon makadak fashi ki wiksitari nge. Kat fin som nege luk singalit ko, fas singalit ko, sham si ma, Lemel on wala met lepa singaule. Si fan na vlog le vakulo. Vakoing na chia sel vak, ya chia met singaul. Paknas na si yaklea. E pia ya. Ni lem si van el connecta pia si yasin met ne. Si fan na paso academia spiritual maturity singe. Academy devotion singe. Nara me nga usi mange in kain usi na siya kadin matawag nan ka makatutut kaya
pacl ngasang pelan sil dam lipan men sinsik singa siak ke ngafakken Jerusalem lama am da ko sa fly la introduction singa ni nakalemina la ka fa si makatta ka na ka fun ka pang la singa la fa ako la lom na kya ngata na introduce na flok la nga kalemila mesik yakin pelse mamasim la malutut singa men si mga kumas kami singa makain ora lang akong force ka pa ako mesum si force ke pacl in the fall na kinanaklasha na lesson context il daga nakatayan na sisla pangay masik yakin pelse ora para ay sa la kalemi oinge mo reach sila inge ki ay sa lo me ko sa natamlipan dalangan flok na room na ba masih the vlog in kain da pula na ki lesson context then iptulong alan na foto to emem ta sak ta tesis na pa ki bel kadin tagani ki lumala mute Sisakluk tigin Treskal gumgulo malap ke introduction na wo ta kashin kat ngai wana ko makalim me mana ko mutawaek mana ko shafle Jerusalem na kada ta kana ge met lasma long kashin chek siungan ta ngan wi kum ba kalen atin akalen tam le pianga lo malap tigin ne more shit elmo true tam le clean elmo paye true damtail namie elmo paye asam from lum ke puk un ngolon ko sa we reaction la tamlelan pangen nage pukon ngolon kors mini pipe the pangen I will los matolu matagal yan we kumbana nishishin na siya los la paye managawam da Jerusalem siya la bet Jerusalem lo malap tigin nangina ka de flow note lumala yung fast na medan nas we are pakalin met nge well pastamet pankom patana sitar Tamdal Keslin Likiyac kulo malap watching from Kilin kulo malap tamdal Melina Mesan Tomote kulo malap tamdal Garsluman na Tamlil Tarnel Jonas kay wala minister Paing Kompe kulo malap tiging kulo malap kata flow not pala na room si Sakalo atin aliyela kamile cho si Sakalo kulo malap Garsluman tamdal well tiging nga mo pangan kulo malap kaya kisensya na wowos ko da flow not pala na siya well kulo malap ki met wiers mawikat tagangan introduction na baka fakshila daring nakadaswang nakimasi pang lesson context yan mesik yakin pelsyo or ay sel ta ka kimalututsi nge inakalemi naksinsiyak sima ngay ta ka insiyak sima pa siyang met pacl falet makacham genge sayalay siya manay sel ta ka naki pacl lala ki pelsima toko sa singe king uzia pinanchudo alta ka yak it Puko angaw metigi sustalan lem. Na kung ka hindi masigan ka ay siya sapton ko fosin na kisingawlin akpayay. Na ke elta kong dahil si maay siya alta ka nagipit siya ito na toko sa asing pulan pel si ma elkol asye longol somlama me isamle United Kingdom ba pelal toko sa Saul toko sa David toko sa Solomon. Toko sa Saul karingenen United Kingdom yang ngaul, David ang ngaul, oyepe Solomon ang ngaul. Nara kiplan pel singan para ni malutu singa takata na en north south fashion ko sita ke. Panake Jeroboam, Rehoboam ora na en no north as toko sa singal year pakaringenen we en juda al singal year pe we Kosrae Atalia natolingol ya si pangan na phone na kiplan pel sila lai siya ke mail or palalala fina juda lelen as tolo sin toko sa mga singalya mga akalemia inelos pacho dem as na kuslong esagaya singe pa tatang takumul sa nga misya ni taba
lang el fak jilai salen so fak mo el long pro la la ta fla mo la ye singal le me kospe nara ministry sila lai siya nga la yok shipe kaya siya saptaluo kung lang na nage fasit ko ran fakla pel si malta ko mutawaek ministry la la ngen economic lagi plan me sien ko masama ni man pel si ngen na wipen na ke iplan me may military on alef kuko fukuko darak ta kung vinriti na ke fwa siya kali ko saan en singe madet patatle ke pamul ingon lalosan me alef patatle na pel na sa kalimia ke aisya saptaluo fwa siya tale na ke aisya ako fwa sila pel na sa kat papatamaylos katamasing kasao eleta ko akalimikola na leta ko silalinge eleta ko inka hindi en matakain akeoki talik na talinge siya mamasikyak nge pasikyak ke belal to sa es finanjuda kaya itfo ko tolgo lemekos na kaya itfo singalon kos metigi sustalan len na siya ya pasikyak financeria ke me lelen no Northern Kingdom kel Aram the one in Chicain me line me forces salo sa line juta toko sa selta kapasyan na sin me mwet ma tena lalal fungi ke kat pana ke mwet Assyria mange narata pulan pe singen juta dina tipeniak le dina kana siyak ka pen singe Dasha takadita mana kewa mate fashma me propel makarangan ya kengani klan kata iriripe na meto nara kadita la katfin shamsham ke anjinga Assyria ni shamsham mata ke Assyria padarela chonel da shinga sumno Nineveh maki with Assyria ngata ka usla papa finen Northern Kingdom uslara nekatin masle dalike mo kay namta orala ilya si patorala likike sila jona nara makisham sham matangan nga kalim na ke Assyria bezi ka sham ke an Assyria ka sham ke Nineveh ka sham ke la elpa en si tukunicha dia Egypt Assyria na Babylon Persia na Rome pangan matan felma kodalik na din gat nga pratle. Kuminsun na ke fakyak singalit kos. Pas singal fakla leme kos ta komisya tari. Esienge sa inge pan USA Amerika. Esie fakta ko. Na safla fella singe. Pangan mafaka kat ti dala safla ngeta pangan ma kastan ga dakelim. Nara ke na Syria ka chamnam ke ye ak it fu longo lume tigi sustalan lem. Kat finloan ke luo to ko sa si sapta singalon ko san. Na fason ko sa nakalem yelen si date si mga kaleming itfugo longo luo metigi sidalan ka. Ki pelsinge plan pelsinge akalem yela and Judah Jerusalem city of Jerusalem it barely escaped in kanausia clanwe. Kung kan riti ke sapta singalal ko ke siye luo to ko sa. Pas singalal ko san fan ke singal ko me kan riti hindi faksilak na akbayemen mga kalemia inin me back up in the substantiated in ang tako kikastan kata. Mayen masi mga tamlilipan kakatas kaya ngay manaw pesi. Fakat kikastan kata. Kat finde fakat fall na masin na kaya. Kayak na si Sopeli ki kayak na sin matsay. Naranangan si Pupli na kalemia. Panangaro king akalemila and Jerusalem kita anay kain kan la masisikyak na solution pelching masing el temporary mo kayo na context singa akalimila kaya kaya vata ka na selos tok ta ka na selos ki pelma ki timing lang ka leta ko papel si may liki kaya sikyak na selosan nara ta ka na sis ka din ito la liki kaya lalos nga usi mayata na selos
makimasingan trem da injivakum. Litki ke siya ko sten lalo sa paen mamata na siya los. Nakako may siya na likat siya na la. Kahingin ang kiralak ko mo. Na maasi makiato kaya ito ka kikiapo. Pakaya kita ka na siya los kimahingi na takasing kirsipen mamasikya kupen na siya los na aisel takain sham kun ke pasina kel mekos ke aisel long le mekos ke sikyak church men mana ke wa mau pesikyak na silos nagsinja ka pa fakal taka ke pasina kel mekos in kaksakin God na nga tuin jenge lo nang balance tam lipan len kan taka main kat takain kan fakikaslan ka din malak phone jigot ko su song we got en nga foto level la siya fan siya liya wiki. Apela nga ako kan nasil nakatsum na kaip si medan. Naki ay siya longon mi was pasingil mi was. Pamlipas bela nga ako kan nasyum nga ako lang ang transition. Okay? Tingin ngombulo malap ke akketeyac na wuwu ke contextingan arulena detail extensive period chikum offering alle yok na pay me lal masikya ke plan pelchingen. Naro wangin me akyok yelak na gen alle shu kaksakin gat ke may kekla kung daga share na sheshke malitutsing. Ulo malap tigin. Kumlong patrek? Okay, ngalong na palme ko kan fast na mit kaip si met. Fast na met na kaip si metan. Kulong malap. Okay, kaya namlay gamalap. Kaya fast ke iptolo si pas ke malututa. Very short and sweet. Nakade me mutawaek kaip si met abang. Ipsi met ke fak mo praise the Lord. Kaksakin chuva gat class, LEUM God class in Kosrae. Na banga fak ay fa kay nas churchmen masikyak maurik le oana kayak maurik le kaksak sinore. But sum na ke fasimitan fak mo LEUM God kumkatlak na fak pledge kom kaksakin inim. Kumorela mausnga kumora kumaro nain akfasye makumlamala in pel o meta. Pangasalakin toplal met pala Asia na ke ufinsom riti Asia saptalong lakos komeli kainin devastation kainin tipin la masyala masikyak finan Jerusalem nali oye si masikyak nga Asia ka prayer of praise si balwalang ke prayer of praise sila pray in kaksak sila na ilorek magin kaslung Lord pasi nakat pasi na me masil sang na kain mo alena akademi kasi mga fakpiya nga nagi spiritual maturity loyalty lalapa me ilorek magin kasi nga my Lord my God kalman pa ilip no doubt when my should be akademi mo asala loinil alitala kala to ka yeme kala to ka sin katlali prema isik etchika nara ICL academy ke tukla la ke sapangol fasong lit ko lang Israel fino inge ifoka kum torkas kas molem ka del tieta mailialo el bilesha kayo klom ke spen nanan ka sesiwos kat meta pelsi masikyak na sis katlang sina torgas kas korelak kasema negative. Kalmen vaccine pa, machuta inos kapasna mo sila win met personal relationships si inakalem ye loyalty. Inakalem ye me lalal fungi la LEUM God pa only true God si. Na kalmen pa eldian na si God sa tama urik lagi pun mo ito. Kakakikiyap siya. Ada kaya kalemi ke siya to Kosrae. Saptalong ulfastong lai Kosrae. Siya may palasum na year-old to Kosrae. Mga siya to Kosrae. Siya to Kosrae sikalya mga fakki north, south. Fak, paing malim ka del fak. Mayin may Syria ilos fak mo nga siya kat
finolo at ye kat na yenta pash nga shot kumin katangla unmet may unalap singi na kumemet lum na kayo fa itala nga pa LEUM GOD kat singi siya rala kashawa fella ay siya likiyac kalimiki malutisima kum Paing na kengila ila me akalemi reflection lagi mawulan na pataka na siya inakalemi mawulan na fika chamram kayo ikat nutut ke puklan Sam ngayon. Sam siya klam ngoy bagi pabal nata siya. Na Sam lan talik na dal asap nga sap lan asap nga suko ba itnalit ko. Suko Sam nga takain we pe kaksakin mula na lan kada. Gaskya ta ka fa ko ngi. Nga wo yaktang na singat. Ngatang ke pasalap el borongaya. Skili masingay. Nga wo yaktang na singat. Kaya nga reading ay sapet na siyem na sin katasuos. Ta konfino ay nang nga, mawalom na yung sunot man maguluklak. Antang kikayoklak. Teta lang ay mo nagilento ka pa mo. E askal may yan laksing nga wuwuyak, tang na singkat, nga tang kipasalala, el porongay. Mamon na siya na nasyon. Impeli no nga nga pray na sinlem. Kifong na phone, nga salak pukin pray, tasak tangati kain ko na misle. Kaya nga isa magkat, nga wele. Kaya nga nan ka yokel, insiyak manasla. Mga kataman, Samuel tagayin akalemi lempala klas na singkata, verticality. Supon siyaksing yan na rin ka. Bangat. Kaya nakikita, may different mga malos ta uspus, esakan pus na los kaingle, inlainin mayon, manin me, elos tialiang ulang lalos na singkat. Elos siyang asyakos mga saplal. Mekan men vaksi lang inge. Asyekle. Kung pinlo ang akuya nagi, fakki Sam sa mga riti pasam nuke ngayon. Na kumlet ang niya nagkakaksak sige kag-possibilize siya nga. Skilo ang ako yun nagke. As difference kat pinlo ang nagke. Siap kastas mit Kosrae pacl katas sikta katsang kasing design sige li inakalimye me mawala na positive elements ke ma Sam sugumari tiya itgalit ko sa kalim ke. Ma kalim na ke rek malala. Na ke may kite provision malusin na siya. Pasam suka again faka. Ako vidlo ang nagkakaksak sila lai siyang kaksak la. Kanaw siyak ng Jerusalem ta may napasak na mo nga. Mesi usi may ta sira may ta. Oro may ta nga ko mana may ta siya na rel. Ni na pablan me possibilidad usi na siya. Pagkata kaksak siya nga ko. Na fakla kumekala city inona in oana, si dice oana, nakasing pa, shuela. Shuela nan alala. Kung kanaus na po kawe, in kalfulat sindo ko siya mamit lokaloklas masayla, wangin le. Evati sifil pe masaya. Pasak lugi ay siya longon mi kospange. Mesi yoki maritsinge. Kumikala city singe Jerusalem askala na si mamay tatakafin fela hindi may temple katola na si Jerusalem. Shuela. Pota pange kana usyakle. Nara mga masikyak kikasing arrogance. Katita mapay mauka din nara. Nakatsulela katinte. Napangin na mwet nga witness na matagal ke oyen madalora lang. Mene po, elosta silela in kain alu na singkat sa taong likina kat yawe atonay sima urekat lang. Effort na kewa, reliance na kewa in Paing edal sang na singkat ma ureklage paong. Na para mga sikyak ke kumikala cities inon na asuela. So Kosrae,
Yelep dadala Kosrae, pakanten lompan wengi Sruela. Wengen tena shunyaki. Insisi petjavin gom tena kalenki Colosseum si Jerusalem Romngi. La mesikyak na kaya. Lu Samuel saptalemekos, fosongos galgos fakla, sipela, poko sa David mwet los akollah meunian Jerusalem. Mwet chebus siya matawe elos non kamo David elet yakan katangla sidisya. Oing elos fak na sil, kumatya na kain utyak na inge. Fin na mwet kun, kametul, elos kain ko siya kumle. Pangat kasyelda na sil David. Ke David el kelansom, shuke sidi Jerusalem singe. Tajak ta David el shuke na pot kalan lalo sayan, matawa kin bang en siya sidi sil David. In sidi sil David. Para bang sidi singa na masil David. Usin na siya ke kaslal met ke soga sange. LEUM GOD na siya tower nakko. Yen mo chiwo sa skansum wuklewe. Met sa kasha elos nan gama may kasha plalos karangan oana pot fulad marao next city. Tower ko sipa soka singil laman na ki kalan gata. Napangay kata na ki wonder mawala na langat magat kain liye na ki me sovereign dilala character elements of wonder magat chamsang ki. Nara akkalemi na siyasla asyal ta fakla sidi singe ge mata sikyak na ge sidi si makanaw siyak lelange sidi madal na kayo assume eklewana en Moises sige long sidi madal na kayo assume eklewana en Moises en Jerusalem sikiyak le ewan nila mwetwe temple lasha furyak en matal ekyato si mamwet matalas meta ta kaksakin kumwe en na kayo makatlang si meta masal-sal. Maya city si masmanyak nga referencing isum na kaya Jerusalem. En si ma ngakalemye pag-usita pala ala na Paing kaya fashion language nga ta kaya nakalemye na kaya kalmayan destruction. Sikyak pa finan Damascus. Ay siya singalikot po sifac la katele kalye Syria e Israel. LEUM GOD el fact sidi Damascus eva kanaw siyakle eikle yol inna mamasyal to bring on piled up and met nge isam gen Damascus apangan masikya lakalemi pa na kaya si pamang tire convinsum na kaya siya longon tolu metigi longon lakos na longon biwas pangalit nge KahsInKol nge makian tire woya e asyo Kos met kalkal fin mea and she was tired kanaw siyakle Mga takay na kalemi na ke maka del fakta sin met pala in kan fakta sin dalik na tal nga elosin kan karangan. Mga itakyang ample warning itakyang kanaw siyakla. Iskiel el fakya iskiel lolon ko fasakos. Elosa pa kanaw slapot ke sidisum ay ikri tower lolman nangata pokla kutkut na kayo wanik kena if makena lala. Kosilan kat masamanin kan sang rela mange wangen sika kat kan kapsyan nage na nakima masikyak nge akalemila pineke 45 CDC kamesi wangen maupen na sinkat wangen may kan tulugan niya plan lan kata mail fakla sikya Nain akfoto yan falen aksafila ipsimet nge. Kisapta longo lakos. Mengatash kisapta longo mekos. Katika ni takalmen longo mekos. Ni nakat sumirong ya longo dolo longo lakos. Na longo lakos ay siya samsam na sinfela na phone na kimay sikyak. Na palongo mekos na kata na samsam kunyak tiga sidi si Jerusalem nge.
Tasikta metaphor si bang ne Jerusalem ba ram gunyak ma kanaw sikle ram gunyak na ke fell on the phone na paila kelemi ma Belgium mashallah effecti si fin masaya kya if el fakla pele le makuluk masikya kinan singa mensi sin de masaya kya en na kay wa mai na masaya kya civil pass rebuild si ke in na access na ke kof access na get trade routes ka elders ilos ka intivan lang alosle nara academy yakla wang ni ngan ka di mga sikyak ni na kusli ila ilos sigin masaya temple jane may sikyak yan share may lang ngasifen na falakla city posra efekle sien sikiyakle meto etanin fonke diye Ilosef asafon, Eric Maganinin enwe oana kasin silnga. Inkel atalan na kewefe on shuela na nito. Ngalim kat pafak maingia. Nakilim kat il fak la maingia. Ke kashkasak lalma sikya ke. Ikin kalim la. Pelsi mal fak la maasi. In teorika orikleo. Kadin faiti kashkasak lalin takanasish. Ifang ako inge, ma Joshua fakki saptaon gos, pastomon gos ange. Ki pelja Joshua lorela si falak efak. Katena mwet fin shikin si film Mosaic City Jericho, ile fasil nga wiya kisin lemkat. Mwet si fin si film aki pelang lan city ya, wen si umit natal efa misya. Mwet si fin Mosaic mutan putlan city ya, wen si tok natal efa misya. Nakat fin niya nakimangit na, Archpekainin masyana peng pepala kat finloyang nagechana sa singal siya pataro people. Then aksafiyakle if when kat papel din siyan mit mamasay taro people la tatena wo na siyan nge in fact mo Reich Chancellery and singe sikya kipelan lalitler ginachi regime la fin at Berlin. El kanaw siyakle na sinbat Soviet ka si Yef Kwang Alimekos. Tulan pel si pena mamat Japanese ke katang yuklevinen Kosrae. Na siya masyange pa Solomon Temple. Faklama man na singkat. Tarakta kat finriti Ezekiel Algos. Taelos ta 4 lalun ke masolela. Namo ipinla peme Temple of Solomon. Na masih tukuan pa coastal soldier ito kaya statue of Saddam Hussein ta talaki manil orik maging kalala mga inka insang akosya matyayat manil dictatorship na mga na fon na kanawsyakle ana ki nga faka oye matefal nga katatafong nan ka mo ekan fash mayin katapel temtul fakla may din matanfel kala na kaksakin ko matanfel sa lalal na kewa efasang isyu metligi saptalon me ko raisel fakki sapta singa lulu lange lem ka del fak nga fa ushe o nga yela lap na fin fela kalye mat kuluk na kewa ke makuluk lalos nga akpa siya yelos na kewa siya me in sifalet at Tonya na nakpalat na kewa lan met fuleng esalalen. Met makalemye kaya siya singal dolu singal siya nga sumasta singe. Wangan Ricard lalos na singkat inakpalat ikat. Sam ngal akos pastolu stensak tolu intawu siya faksikin siya falat nga. Fakoy nga met in siya falat los taka in line niya. Met salal ka salal lo shigenu niyawi met siya tiyak platikat okat met fuleng elos tuyak lain niya siya un met salal kena niyawi met siya tiya lawot nasyon fasin ita ka inakalim yun na shish ange may din matan fel kala na kaksakin ko
Kasi tamaton vel salal na kayo eva siyang siyo. May bangi mata ko kayo. Nga fa ko inge ke oyengen. Tahan na kinakalimik ke malan ka ito. Kasing mercy. Mercy lan God. Tako din lan God. Alam na yo. Na fakla for sa kusan. Mit sa kasa pe mit makaimtel. Elos kaing na room. Elos oana. Elos oana. Bakla. Saklo. Mit sa kasa pe mit makaimtel. Elos kaing na room. Elos maulen peli nung aye. Kumsang na silos enin bukla ke pelin paka. En lol ke pel. Lul ke pel full. But salal elos en wakwana ke engupea pongolye pisinke. Wana folu pelan fatin mesis akom lemkad komak musye wo won lan met nokaloklash kum sikal ya sasalan met salalel wana siye pakanyeng akoyo yesilen fol. Met sa kasap met makaim del ngepang oppressive people met ma oppressive pange met makat papa ilalek ki ngakum met lalal fungin kain bring defense na silosa eke ay selvak mo lem ka de leva kiti met sa kasha bin mastung met lal elefa oray losin mo tayo misle tasakta ele sa payama si Israel na upe na focus met Philistia elos fatie lela ka tayo na siwosin mo leke kargan yaklan kat na sin met makaim del katin mas met shell manayok sisil ilakalemiela ilakalemi na sin met palalal ay si elen proegelos sista ko chermaya inakalemi mukwigun na lal fungilal ilange sang na silos in kenek may sang comfort na silos ora lang ulem kat kumpalang iya akkaya kaya ke pelkulu Batan fella efak ta kono yung diki siapta yan fella efak wangin katlan mit madala shan kat pikiap makayna e masolela wangin sipe. Keep si ma siapla ngayon pange flip si ma lafakya masikyak na silos lem kade kasilos inkain me kasilos ki mama elos patatyang nagyan metlokalok ngayon te wowoyak ke ngan ke mamasikyak na silosan. Na melara, enemies of God, me matalalan nga sigayin, tagakulukye, akalemi ke Aisha, puksapla siya matamlay klin ilfakyengen, Aisha un mulon gosh, nakatfinsum nagifosya kon goshan fak mo, kuusin porungo, pasalalap si kaskas insitiya, pasasi matakaligi temple, apushen kayak lang lem kat na sin met lokaloklan. Nara met makaim del katin mas mga samsam kune pangan kasha si mataka singkat me. Na kasha singan ngakumpa dafin fele inak fasya pa fosyak limek akos limek samsam kunan. Fosya nagi lim atolu singe samsam kun nagi oyema taka ki kaksak si Kisbendel pan mule naki oyema tagain kaksaklal Aisya finne asma masalla makalimyaki Aisya sapta longol tolu longolakos na para pangan me ipsimit mataga kimaludut singe praise of worship singe mataga na nakalimila samge orakan oya singe Aisya taga benakalimye masima yokyan ba in finnash judgment masikyak nge nga kuming kaksakin kat mo yan fo kat papa lefurokla makatangon mo yung ngayenge naki akkalemi pakoten la pangan ipsimet ke palos ke meditation nga ipsi akluak tolu ke ala na straightforward na para pel singa nga wala ka na sila lipan ng kain tako samsam silak nga melen kain me summarize siya ka ak fatutuyo la usye in kalem bikin naging akketeyac. Ang lipat, pelan siya.
Kol kulomal lap tik interest kol kulomal lap ke akketeyac wo ke simetan umalle to go line by line for smart udaga gestan like listen commentary ngam to ko ya read pe ka galim ke le yok pen up by wana makalimia ka tika in the ad ka take away ke small line got much ma yok pe ka galim ke the teacher lomwen tikin la matan fel fa kat sum na ke pukla Daniel shampram kinya marshal la chema kumakate Syria Babylon me Persia Greek na wen Rome nam shampram kin pe me Tower of Babel PM shengi Talin ruin chat na mashallan ni shengi na kumakalim ye me ko Daniel pukla Daniel akalim ye toko shashi makanta sanu mai usie ka fashi ma shampram kinya na ke me Kaksak Ke Moliyucklac shengi pa Yochi masang ragan la me marshal la she Daniel liye ko nebeget na sir liye Daniel langash lang matan fel na kayo wa mashallah ke shben Yochi ngan ta rock kanawshla ipshelit na ni mshengi akatali kalim ya pia to ko shashingi patako ke Jesus Christ el ko misha Moliyuclac ke mahuluklash na kayo kanawshla esla misha ko mahuluk usia mol mapatpatching na wana ko makamunyangan tafung lain lielan may choose ke New Testament ngan taka may lutu china sikom lailos lie me tokosai singan sie na mendal expect main taka esos laliki tokosai silan Roman Empire ta fingat li kalam ke tokosai ka tram kinga na ke kaksak mai gana nyak fresh na ke kafaji mai taka akalamia ke me ipsiak lungan dana ngon balda kana ke pange katinilyak na ke kafaji nge pange transition chin na ke ipsimet ngan katin kalam gela it's not about physical aspect mataka ke ngon lan gading gad kai shi na ke katin enjoying banquet chi mai sam ganyak nalda kana ke me mit sikasho mit elenin na mit denin na siya mit denin na nge kap na fun na inin na in a spiritual sense. Physical aspect kadita we're dying every minute. Tanage indaga nage isusla sa si makalamia ke mante silbe tustea pangipsing evingat ke swang nage kafashing kadina ka ni ba isusla ke ngon man god kadin we me tokosai sing men tokosai sha ya na fon nama anin fella sing teka nu se mo sing teka the cattle in control the right makin na phone na to ko sai nga nai for his control el control di nu she kating kalam ke mo mapat patching lord makin met na kaywa for his glory katkan liye pe ke malal paul el met na ko luk el vash el lalal fun japu le me ko me da el chief persecutor silang church one mas fact okay spend back with mercy si masam ni ke force ako to me ko singa chi sel sikyang na sel ke spend back with yokman got na sel sol el sikyak na sel sol e from kalye shafta yel so mos nang gayen New Testament the bange kaksak may na gali nashkya ngakong bange kaksak sing kat mat kulu gali sile kat lamit ligi mana kayo manin lang sika bango yan to ko sa ay silal nga full of mercy, grace, love. Na kawul mga kumena nashkengen ang pataka ke fakon ngon men kade som makade usom na ke kafashing bang depends the physical aspect of man love, joy, peace,
faithfulness pang lang siengan matayang mong fisher kalang rep mo aru pasisel chifan pang may nutak sum na ke manake why strip off physical aspect go in nutak sum na we siya in kaslan gat na gaywa pai usye molin ngon singa pang to ko siya gat sanu pang ka fa gat sanu ako mo me chi sila kalam mi be kamaliti la nga so manigin ko masingin na din alam nan ko man katina nako man mapay lang si kawul pa tigin nila kalame vertical relationship singa kat lang si matang na fin man lang si ni god kadin na kadin alak lo nga kuya na ke masing lo malap kya kate ya wo lo kya aslan man nagawa tigin metigum fast na meta metlu ta ka stram na ke from edala lengan kun sie pangin apna swi aklen Namta nani na pange tamtal terry kon pange ke umit kawak show emit flat we are ke wangen ke wa kulo malap tamnoi clean amen ke liti lomwen tigin ke wu nangen kulo neswe ne chuan lifai ke wo kulo malap fruit of the spirit kalatiel me kor foslong lu na gelong tolu kulo malap ke input chengan tamlel adigin kada flok na room confess na ke ipsyak luangan kulo malap tigin sakluk kulo shoot pelo Well, dan liban met tinga fast meta and we met worse in fact kulo malap na sumke kasa na yok lumam da ko inge akketeyac galem digina akketeyac maureklenge nga shilben na ene gom na ke ipsyak luonge pare ka fa si matram ram gina na mi ko minaklen met lash mata ko gas lang na le yok shiben da ko lowosan na ke ka tram ram gun na ke banquet singe mutawaek na ngit la liene ke John Luo pa mera tirik pinagena na ke kaino yan celebration ji may rikne na ke fos siya kon ko ke fakla kadela ko si ka fa fakla inen singe fin all sayon lem kat kala na elfa akollah si ka fa na sinbatan fa na ke wa fel si ka fa ke may munguna ya e wine na wo Naki Finos Rumakalimiak ne kadita la Finol Holy Mountain in Jerusalem Bakalimiak ne. Kat findi na kaya ay siya longolit ko fa singa lulap la inlen siya ukuk eva ukuki in folokan mamad Israel na kewa siya matayin Srui and Assyria Aitya. Elos fata kaya alo na LEUM God in Jerusalem Finol madalsin. Nabangan me Finos Rumakalimiak ke foson gosngen semanyak na ke me katkan sum na ke lieta na alena yok semanyan peke ay siya longol me kot foson gosan betari pa fakla kadela ko si kafa pangariti kengan at fani na ke it ko fakla elefasa moklela pakanyang inasyo siya sunya matan fel na kewa lem kadel fa longela all science kung itasakta met mua efa futunya ki ona ke ma power long ya ke fukun kao ke devastation mo pe mga kalimi masikya kung kan ridi kaya siya sapta longolakos ngen na mama patati ke me kalye ima akketeyac ma me taga na fin nation nen Israel ngen pa ke fos sinagel megos mataga ke na akos de megos na ke di putekles na ke flip side sima taka me Graceland garden de gashalosa Asia inge nael okuku me nget pal sina ke fin saksi ingen ke me masima fakma mamai sikya ke finol also going Jerusalem ba kachamram genge na samanyak na ke kafasi ma forthcoming mai takange pakantan kes pas mai da takana ke na papalya ke takake
look sapta singala ko fasingan mi ko ke longla ko nga nu si kata shik memory chinge ka din ni na ke fakla ke si metcha wala mungoy long maing el fak na sin Jesus fakela paningan lan metcha we ipes ke ka fallen to ko shailan ka Jesus fak na sil os metcha dara ka fallen lapsi actually na met pas na ke Kemungoy ka fa siya akollah el sapay la met kulacnsap lalin so fak na sin met mail siya fashion man kay wakola ni ate te pensi ka mema ka dema tarak talus na kayo am dawagin fak shipela los intia kain som excuses ya pangan met siya met a fak na sin met kulacnsap siya mata fa na mo lay pinensi ang aynen som li nak na fak ilan talayela. Kainin excuse ganda ka. Sifac, nga ta fan na mulo na ka umgul singaun. E nga som si kelos. Nanak na siya na ilan talayela. E sifac, nga ta fan na meratle. E kishbe si inge nga di kain fashion. Akkelemiyak peke fakyak singalia. Puk na siya laki sham ki siya yan fela. Kat finloyan na ki sham ki eschatology. Pa end times by eschatology. Kat nalutut ke biology, lutut ke mole, psychology ke mind, anatomy, physiology, kainin makadalutut ke. Kat finlutut ke eschatology, kat enansum na ke revelation. Nara me, kat finloyang na ke revelation, siya siya kajak na push mga kanusin, sang kajak kat kaya, may pakipuksi masamang ke end times, Kat fin read is up si revelation, ka fak ke fakla. Kat fin read in sewo e patati fresh ay sewo lasha. Revelation sap talu tolo academy la arch churches it ko fan Asia Minor. Do ye na pasak na fast ke inge God. Na kum siyak sumasine. Ka alu mga kumwi ke sendri ne. Ke Wednesday ke Friday ne. Shek na isang first love sila losa. Kaksak na fashimalan ka, kaksak na fashimalan si Fema. Nasapta akos, nagisingalya si mga fak nga utak yak church na yung kasao, fela fosyak. Nasapta singalya si singalya fakla, na nga liye ko siya sa lalal sa ko, toko siya lan fela, unmet meun lalos, kelos, toanin meun lain, el siya matafinors, så går unmet månland. Kom vinliga colors musingi ma linen Israel si ma chamcham genge. Skiluang akuya la color for kaki flekla dalngen. Som na ke revelation skili la color for kaki ors ma chamcham genge. Mana ke sinal tipa masinga. Na fakla inen singe fino sayon lemkat Kala na alfa, ako la siya pa na sin, matan fel na kayo fel. Siya ka fa ke may munguna yaya, ewan na wo. Te sam kunyak mungu, tahit mga kumpala ke. Kau tahit lan machuda, kay kuya malos na kang ma. Te pangan masam kunyak ke. Akkalemiyak la, me, nakiwainan, was expensive, reserved for special occasion. Fakla lagi ko yan, meat which as bones full of marrow was rarely a delicacy. Lalmit ma et sikya ke fakla, il masayak lomsil, orela shuit koshke, il sap kaninan bagi so kukosyon na ke siya fa, correct me akya mungo na ke wine ako la tepo na ke. Kalmin fak singe pa nga kalemi ke chon lu ko singe unje. Lame ka de la ko la len serve siye me meal na special, a special feast. One short ka direct special feast singe. Nakia ko bin ngat tali na ke. So nage exodus sa talong lakos. Fosi na ke singal siyan. Kipel si mama di Israel nga nim mungo inakflat yikata. Ilo sala na me ingan kin kafa nga
At dalkan pala may presence ng God. Mangingat la in pacl kafasima samsam kaya mamay sikiyak ni. Fakla nga fak na siwos na met pas e fata ka katalap me ratome e matayo le premay sik check up ke pelin kafa in to ko silent ka sao. May tayo fata ka likiyan katalap pero to likiyan ear e pang e matake ka falon to ko say langat. Elefa sana mukla pa kanyang ina-assure siya sunya matan fel na kayo. LEUM GOD falaten na elfa kanaus la misa nito. Elefa ela sonin mataliki matan met na kayo. E usla mamakin mamwet lal kayo kayen na kayo fel. LEUM GOD siya na pa fak maingi. Kifinol sa ulan God matalingi male akfasya ka fa singiya. Asma siya esikyakwe. Eas salvation, nagimulila, e ay eas destruction, nagikanaus na. Na para, kada nagikapa, sige kada likiyac siya tuloy. Salvation si mat samsam kenge, eleta ko nake elos makatangla, misya. Mayen, misya, wangan matkan kangan la. Met na kay waisun o yesinge pa fakki puya fasong digas fak mo akia kita kasi metin mise pelse na to ko elos pananan kay yaksin ka wangen si met ekang kan la mise nara ke ka fasing e fak mo therefore celebrates the death of death kat la katang la mise mutawaek falati moul na papole lorek ma usi me fasal goshima nga akketeyac me dalange LEUM GOD falati na elfa kanaus na misa nito elefa ela sonin matan mata liki matan met na kayo e usta may makin mametlal kayo kayen na kayo fela LEUM GOD siya na fak maingi ay siya long lumingon fasal gosh pa polel kodie samsam na sin met koren na kasi koren sapta singal nigos faslam malako sa lange nakima siya mise ekalawi eklatari nakima etiya kain mise kakalawi na masamos na sa inge efa akpayaya mise katang eklatari na pa me elorek makin posibe na mga ridike ay siya long lumingos ke fasal gosh nge Paul Elric magin ke New Testament inakkelim na pangan subesira takla in the new heaven and new earth efa wangin le mise efa wangin le ngal efa wangin le sasao efa wangin le memelil pailang sila mit Christian kadangat la inkandiyan na ke oye si masikasak si ma when kulo si fonan din gatta ko katang la mise katang la kalya ke resurrection kung gan ready ke si korin skal because was skal lun kulo lantus na kat siya maas kilala fungi singe nga kum gan alena engan gin masinge mga masik pa lang si mga kum tufe alu na kay wasa di kan paklaw yesinge nga kum alu Keshipen, katalal fung ila, Jesus Christ ilwan, kulo siya fan na natin God. Taka misa, tikun ng tolo, el maulya. El fact mo, temple siya nga kan kanaos la. Tikun ng tolo, nga batin ako na. Nara, kilta ka relax karak siya nga misa, maulya sila nga alam siya na sikom assurance siya. Kat mat Christina. Inkan niya na ke. Nabanip siya kluwan, naipsiyak tolo nga, fasya na kisingaw siya, na, मैं push तंगा flank balance ता में लिपन नन का तक तक ready है मैं इप्सियाक लोग फंगा फर्स्ट में नकाली है हम लिपन फर्स्ट में Tigain kom kuno malap na manasngan wikom na ke fakyak singal ya fasingal yan. okay
na wipena me karivingat loin na geta na masalalel sugungan ko koso salalel sugungan ne sik meke makatyalim ke yei kos matene liye ke sapta ya fosnong la kos ne long lit kos tana pel ke uksya bangan akalemia ke sapta singa ya fosngal yangan akalemia mo elche mata Shaw koso salalel sugoa we might pala kikia psesha ta ro men yamatal ke men ingel kiapalos la shata is akollah koso sugoa waya pe lo shalu na ke marshalla lan koso sugoa e might pala kikia psha mo na sisiyang na ke lalain e shafur ke silver un may un lalo sa en mo ke katla siya matu meliki walin elsha matafi norsukuwa e un naga wailos kang ikoilos neke nailos kup katli tana mi siya shafla siya bangan na kum sam kun matlalal fi mai kasang la mi siya singan mat naga malalal fungi e fasom na ke kafasi ko makala mingan to katindi la e foto ko me koso salalalen singan ke ipsiak luongan tana katli na ke ye korsingan katli na ke millennium kingdom katli na ke new heaven on earth ka Jerusalem sa singan mul mapatpat singa kateka pa si fakya utak yak si kum sam kunyak ke utak yak singan na sapta ko ni ke sapta singal ya ke revelation na ke pelko singan na ke kafa singan patatyang na ke messianic kingdom singan tausin ya singan waiting interest kal yeah, question. to fakya by fingat torella rapture utak yak lan metlad fungi singan rapture singan kat patanyak na ke ye ko singan kading kalim na pa ke la koso salalel sumone rule ye course kading kalim ke singan na predestination chema tamlal chilel election mal sam kunbangan ta ko info fin singan ke klik na din choose ngan tausin sio fu kang fu wang ala kos chisha sil mo katil jrailatari electari ke ma choose ngan mat ngan ta ka elos by som faka kaslan gat ke plan pelsingan taivin kat long kaslan gat ngena katena wiutak ya katin galam ke la kursulalen swale control ye korsingan ta shaflen ye korsingan me ekanan leilbe shoil temporarily utak leil na ke enin shoshi tukun ye tausin je matchijes la rangan na one more shot e dakyang na shil ta e sho shafla je bam akalim yangan ke malituchingan sho shafla je mai toto yang el na ke lalain fruishingan na nasi kom singen lalain fruishingan pa mi sha klu je ma akalim yakke fakyak longol je fosalikos got in na la pai ka din kalim ke end time eschatology sequence of events mai ta ko ke pel shafla shingan got san utak yak she ye course kayok pel kayok cheta ko so temporarily ye tau sin je chijes la rule fin fel no na pita la kalimye renovation by fire na fa New Jerusalem me kasao sa she fel sa she ta ko pakat ntasano Aisia met pala lie mangan no fon well son Daniel el tenalie el fakyak na shel el somos la siliaki fingatli fakyak on siliaki akalamia na shel son na akum ganda sa no mangan shikya na masi fan na moligat lagatin uchat na kayampa Daniel lie ke yochingan ba me I'm the rock Jesus Christ even a fact
pangan masingan nena kadin cash up na ke oya mai chik meng oya mai chik ngan pa na kadin tolla pellash mana tik interest kale lakal me kat some read study na ke biology chemistry ma masima yokshbe me da ba kaslan god when payan chef ni tok ma bat pangat toko sai sing na na pai kadin akula na ke oya shima ko kalan mai ket la ke pa palang kadin molkin tingin la kalam yam kumne inche wo lo shalong pasam from nya ke sap ta she mit ke me fak ya ngai kumin che wo ke long kaslan ka dingin na inche wo na she lo shalong na mit kristina obligation che las katin fak men uta ka mol ma pat sing got obligated katin fak gospel and Jesus Christ mit tigi bela shik me Bangay klein sapsika dashken. Na met long la kom obligated long komte, ta met kulacnsap lan God, met lalal fungin lan God, na naro Great Commission. Ako sten na ke Great Commission je makalimyak naman man yok shbeji bang. Mo lan met pachisel der misha kang. Misha se me la pa ke karta na vida na. Spiritual death si pasam pagminyak. Kata na ke influence me payapalag na ke son sapta tolu fos tolu na ke mekos. Chisel fat na sila Nicodemus. Truly I say unless one is born again. El tinga nilyak na ke tokosalan God. Nila mat na ka wan sifil pa isusle. Kasi pa kalamya ka kunokon ke mante tuste. Isusle ka ngan God. El narela time kenek so kung pretestine electari. Makunya siya pagkain full lao diak lalal fungi. Misha siya akluwa patikin il tram kanya. Lake of fire. Mana sil Satan, elibufan mawelal, patatla taka. Na akalamiyak peke, sapta singalya, na silos na kayo wa siya, jalal fungipa. Fakya kung wal siya fosal ko siya kalamya. Namnas kan riti, along siya fosingin akalamya na siya akriya. Ta elo siya siyangin tot, elo siya for laligi, lalal fungi, elo siya molkin lama fok, met ak masya, met koso, elo siya orikinut, elo siya ano na ke marsulala, met kikiap na kayawa, enchelos palala siya further, ke silver siya pa misya kluwo. Pael siya kulukla na, larala, masap siya ke palonpel singanin, controlling mo ito, may tayo ko. Na ke me, na ke lalain further singan. Satan nilaraingin. Kikia bagat lakatin dito ka nakikafashing. Pangarit malal Satan na. Son singaw lakalam me. Satan is here to steal, kill, and destroy. Kapin penafosingan Jesus came so we can have life more abundantly. Pangamasigatаш ka nga. Naina ka din noko mang nuk nakikafashing. Palang siya. Kaya orat malan nganing got ka siya. Kaya rala ka chilpa regenerated. Ka chilpa isusla na kaya mold sa siya. That's how we get in. Through Jesus Christ magayon na in the work sanctification process kaya kat the Holy Spirit. Nakat papaparalan kaya nikin mold sa kong. Kat wenel taga execute in kaya niksakong. Kat ngon madal pa sanctify God. Build us, shape us, mold us, shape us. When I'm siya in siya, siya, mold us din become just like Jesus. Just like Jesus. Kadin fit na ke banquet siya. Kulo malap ke akketeyac wala tikin tres. Kulo malap ke pelchil chipelok ngan we me fakak pekas mold like pelching na sipe pain met na ke wasi kulo kaksakin kat ke. Met na ke wala siya. Tigin kulo malap aksefela ip toto singan na kaliya programo kulo malap. Kaksakin ke kasha yoklom dalad liban nga uskamen ke screen nga mo inde yamede yala na sifac ke walaksilom ke rapture siya
Efin ko masingan ba ka tayo ke si Thessalonica ako for single dolu na din nga. Kulong malap. Eh, Aw. samsam kun na ke matlalal fungi at samsam piya ke si kaksak si makat babal sa ma wensin na dahil nga ka misye tukun ng dolu el molyak nga. Masing alang si ke singa si wasingal dolu ni singa lal ko singa ke kung samsam kun na ke rapture singa los ma misye kam dula daring e o kakkeyac som na ke bakan yin siya los ma siya na mol nga so ga na lai cha inak na ke bakan yin siya nga los ma misye nga ne som na ke bakan yin siya nga na ke mo si siya luda ko kaya si mal bakpakiwe nga the kan yung transfiguration siya nga fakin na kela fakin na kela mga ako gidari na damliban na di accept siya men testify siya na ba accept yun ra men first lu na ba accept yun fakin na ke makatsuman ke eschatology nga ki nga fak sigim daw ki nga kung si fan na to your favor ki kung tako kung li excuse to lumauta ko ke machimarela ka fanal lapsi sa pacl siya meron na siya mula kaos nga na siya may siya kaya na excuse nga may excuse lang kung nga kome may sipe si ma kain Kosrae kat laga din si Vena konayak mange inge nakfon yela may faklum ki si Thessalonica ako for single dolu singan lagi singal lagi ko singa men kung masingan nan kan kaya ma fusya singa na nasin matalal fong iyo ke som singan yung sa Kulong malap. usos talan sa kungan na ba We been a shit this one for sigo makalamingan this na sapta ko singal dolu singal ko el mirror ripen na ko shit koren sapta singal me ko for slamngal na ke lamngal akos compliment pen na machingan in a twinkle in the eye met na kewa utakyak mi siya lalal fungi mo lalal fungi utakyak som machingan pa na kadinak na kaya men tukun machingan papala kalami mo 7 years of tribulation na sikya na control in maslong yay korsingan takashin oso salalan sa kumakalami ke revelation singal we don't want to get in there. Asikan non ko, masik fin felingen ang kay wange wana nung si akfosye. Akkalami may there's gonna be one world control. If in namba siya nga nakal siya down siyang 666 siya you cannot support yourself during that time. If alo pa na siyang kun kada fakfakya ko may wana kun ke or manashel in kun kidding support. Tanap manas. Masinga ta kana si komisinga kadin for lauli akingen na wana popolyak siya makalamingan. Ni fight ya katingin na nakatokosay siya. Tokosay mapatpat siya. Yay ko siya kada ale sangawi masingan. Kada kufla, kada sanga. Mekum nan ka kaya masingan. Sige nan ka tigin. Pushesh ke kadekit matlal fung singin na mayan ki persima utak lail siya gulukla na nga kapuri ke millennium singan na ke mga ngama ke kadak fashi duti magatash ke ngaya parang nga siya kaya kaya di nga ngate fakta ina fakla la lemel tu shukya na litkos na luka na pasak na fash ke anan sila gan signify church lala lu pasak na matakin kene kwala ke pelsi masim de revelation na kung fact laga si nga number si on course na pabal nata Israel pukon ng on course masim mo reflect ki fellow kilensya on course pa mwet na on course signify life number si nga naski revelation single tolu for single algos emo maki that's for another day ang akakalimi na kela masingi ka din na kadin esla pella singain lection ilotela
Braiken katin kain take mo lawyerin katin ma inte mo ongay mangking am ta belong kata sham ke mas masikyak nga ala yok pa kumtawag kat matlutia na katin ke ANC ken na sinsyawang elal tawila lewinan ka siyaw kanin mang masangin ke kan sham singen lail ange men fuket kat pinloeng luti ke kastan kata eleusie na pay masima polel fak kinga mohul am ta proy na singkat wiowos Kias ke wane ang wikom na fellowship dana nga wikom ke pelsi nga fasting ke pelsi nga ele ta pelala sum na ye nga mo malutut nga ta na siya kadin kain pakalat losien vulwas kinutungin mo nang gat fast minute na ipsiak to lunge siyam ki testify about him only ban posya na gisingaw evi nga kanak siya fila na katatako evi na asma si luo na katfa lulap kali ka Jerome posya kiyang efak mo pelsi mainge esikya ko met na kayo afak eling e katlash katfuli lal fungilashinel el molikatle el palem katfuli lal fungilasha inel inge katengan en sewo mayen el molikatle kat ele kalye en moab lem kat ele fa long la all sion tajakta mwet moab efa futungya ki oana ki mapawo longya ki fukun gao ki aisa long leme kos ki ngamtawe kya aina kumindiye kasyen tribute sina ke kaksak na inge na kaksak singa na ke ngason mweta mataka na ke phenol metalsbulan katne inka in wiyak kalim ye mawula na silalinge isam kan na ke first sige ay salong me wat siya tayang na ke fakla lem kat ko katla nga fakla ti ko makaksikit inem kum orela mausnga e kum aru na inakfashi makum lamalain pelometa na Takay nagkalimila kat na kayo ba in fight yak na Paing singa na kafasing na kaksak singa takan ki alinmet na kayo siyam sibuk singa laikos longo lakos taka in agas magunikat pel na kayo nga kumin kaksakin kat kimi Paing lensi sa lim kat Lorella lela katiningan akflati ki afak mo ingiya mensi usi katin kain mutulle engan kin lakat ang dali kisilin sa asin daga sibetchen salas mayen makacham kaya nga ICL takal sham kun naki molalalan wen kula si fan natin kat nga nasish nara kadita la molalasi nga kioleng sa asya akketeyac ki puksimet kioleng sa asya ki meto sapta si paston si fakmo ele fa uswala si wen e kompensang in el chisas ngayon el emolala metlal tiki makuliklalos nara ke sham lal aisel takan sham kun naki mawula na lankata e naki siya ka falalap may takang in fight ibat tagawa na ko lang takan naki pangay masima in kain takan kaksakin naki orela naki malwala pinfela redemption siya masikyak ki finsak singe katang lalan wen kulo singe diki mise wanya na kaywa in taka na sikum kadin di na ke kasilan kat nge na ke wala na sila nge na ke si ka famay lakula nga kumindelikin siya agad inakot ka rin wisom na ke in na ke celebration siya na kulong wala ki nga fact lagi John Lewis nga ul siya ngalang sinawrik magod oya singe kipelal mo siya elorit magin sikal sa ko ay kalakof na siya kilang lang God is pa mawin kulo si fun na natal kimerat si vinan kena wine ya taka kisyak la ye ala ki ngakalimik kay wine ma kafanyak kunyak ki
lensing ke kafasing yo. Metlali celebration ko fa ekla sha ko fa ekla wine when wine signifies celebration. Ngakom in the yok oyen marathon sibukul simatan. Masir ang akademia mayen Kipel Mary Joseph pinilikiyac ki sheet farsigendel anwea. Dan a coin stain katanla. Pangan lapan mes na siya. Ang masimataka ki merat siya Jesus pa church, si Fin church ngako. Nangako memo, so misnuknukin merat la in merat na yun lang Jesus Christ. Insum nagkakafasin. Narangayngan kin lang awi tagan siya man kafain katang lasing siya pa malutut si mga taga lutut kun ke ay siya longon limikos te pasala end times ka eschatology kagaya pak mo emaik ka pasala manayok si mga taskim pero na flow ko na room na maliliban launching God ke agan wi ko nakfasila na ituloy si mga asme Iking kung gunaman likiyac sifian malutut na wo kana shesh kay wa ke pelchinge itulap tulu bang kade akwodin somkali program lowos malutut na wo si bang tigini la kalamingin na me wedding fish siya ba kade utak yak singe kade soon me krum wana in pangan ate sima lamayak peke Old Testament. Kativin gatli na ke me sham lal Abraham. May cleanse up la sila Abraham el sa len usye matangkiel Isaac wen natal. El sa may cleanse up sila ngan el som like a foreign land in usye. Matangkiel wen natal ngan. Namni weapon na siya. Say it's the same concept like a waiting siya. Tigi nila kalaming. God ilalang kenik mold sa kukel Jesus Christ when natal. Also I'm sitting at the right hand of God Father ngin. Nalu siya ngan matal. Inu siya rela pride. Kat pa munun Christ lamaya mabangan. Kat matayin siya nagya kat munun Christ wanan makiel Jesus Christ, who is the head of the church. Na ingin na, when nagkamag-cleanse up sila lepram ngan, som syuk matansigel, Isaac ngan, ngon lan God, el syuk as many as possible in fighting. Met nagka-wedding feast, tasano nga, kada soon Jesus Christ in Kosrae. That's gonna be a wedding feast. Masing yung yokshupe ka din kalan kya. Eschatology is sequence of events, future events, nga solayak like a kafay ko siya. Na makalimit ka Old Testament nga katifin di in a spiritual, in usin na siya sila mesya nga ito na solayak petari, type siya pang. April sa pala, may kalansap si mo, kadil sa pala mga pa, kif siya nga bangan man God. El Paing kat matlalal funia katin light as Saul na sin fella si matala makataas kemet ke lang siya katin kalan sa pametan takan na ke munun Christ body of Christ pange mystery siya ma akalimyak ke Ephesus sapta siya kat liye ke kunokan siya nga it wasn't revealed in the Old Testament masing itak na siya great chief persecutor lang church Saul ekla Paul. Wangan matli mano siya nga. Mano siya nga taga reveal na siya Paul. Il siya na kalam niya. La kung choose kang Gentile, faith will bring you in this body of Christ. Munun Christ. Esyun head of the church.
par rapture sing kat san na ke kat san nge kadar great commission sing when pashipen shipelan Jesus Christ el drain me seeking to save the lost kat mata san no patiently san no at the same time we preach the gospel make discipleship fakak wala na sing mo lan may pa pang may na kadin preach pang may na kadin witness na siya may listening point na tolu siya tingin tres kalnam na singan sang machinga sa guluk so mo sa siya mo kung si fan ng law kun na ke arulan God wala lan God na si koma pang aldagan mo likat le promise lang nga te wiek yego nga ko minana na le ita na pa ma si katash kenge te ta mo na kat mo kun wang and me siya yung God wang el kanaus la mi siya pati interest ka lakal mi ke maluti siya ngan wang and me siya na sin matlalal fung masin pala kanaus na nakatsum na ke mon mapatpat siya glorified bodies siya ngan sonol Jesus Christ siya nang yung mi siya ka mo lalal fung pakat nta sa anong waiting fish siya pang sis la ke ngon lan God ke wala na lan God katsum na ke mon mapatpat siya sam mo pacl mo tukun na yay korsengan Jesus la ka establish on 1000 kung mo siya wala tako ni ke inwi aro ya tao sinjengan church matlalal fungi na makat ngatot lieng na kan wo ya kaksakin God pa si fashion kaksakin God ke deliverance lal ke moliyucklac na siya si yo na nga amit na magkulukin me deserve like a fire deserve okay ben pakutan yoklan mercy ne parang atago may ngakikalan sa God serve God wangan masyaya yok siben masing wangan na pay mainan taga metliki wangan God serve God kyangan man God in God kaisi lalal fungi etala katesun matlang ulas siya papa magana ito gulong malap ke aslan mat na gayo gulong malap ke comment na wobo matako likiyac ke akketeyac wobo lal tigin tres kalinga e pangin sam from in kalya lo nga sang tigin nanda ko wala sam from e mayim si may na nakfashila maluto tanay kalya pa ke shiproy takulo kaksakin God nga wala tigin makil tamay shirle in fact gulong malap ke aslan mat na gayo finshak kadin silpata ko e fingat mo na get tuesday silpa ako lang na ke maluto na ke next week ta inge na kade ine na proilan met na kayo kadin nesmak na ke floksing kadin esmat na ke banquet siya may tako got no fun on the same me got no fun na siya o yeshe fun na kat photo to la kadin na kat kadin na siya sin siya kulang malap tingin stretch kalim kulang malap ke mana kayo nga usot pela tamiting nga usutan nas may tikas pataka silpa sam lang kaya kung sam pangan testing kulang malap fakyak mong ulsiye fosal course na Srui kulang malap proy bagash kulo tamtail amen kulo na sung dal kum dal matluti na wo ano na yok mapay kalam dito kulo malap tamtail Terry kulo malap keng siya malalalong minakayakat kaywa kulo malap
Tamlail kulomalap sifil Paing ko was alwa from Maui kulomalap Jeremy long last nangan sang belang na silpos kulomalap. Nesyepe you for sure yok kaksak wala nalon nagaywalan lem kulomalap nalal fung may lashi kuam nesyepe. Kim na Charlie amen kulomalap. Na tamtail ka ne shue kulomalap ke kas wala nalan el siya kalena kulomalap. Tigin pange samsam kalya ngausod pellomo konta ka rela kalye lan lo mante na school kat pa ke siproy na finashment nga malgan na akilin kum akilin pe kulo malap tigin Thailand Lumalap kaksakin God. Pumagaling tanda si Wiyas ko yan. Dahil ko, kulo yung ko, malap na kung na kayo likiyac comments nga kaksakin God ki si malala pa siya losin kain akademi la ko swikat ki comments magos tigiangan yok si benasish. Kikat mutawaek kat asik kisen siyak singila me pay manakiwam daw Jerusalem sa flawe ka Israel gusto mo plabe na kita mo lipan el sham alena el bukteyac ki mabespes ki medutut singa şıkle bella kadın kan sumna ges katalı çizinga in lal ligi lalda ngama panam da gikek fashna jish kadın me dawak sham gınne mana yok şibesi banga men mavigastan God anang ang akademya pinwang gigastan God da na katikan chaman mali ma si mataka peki fosinge me tolongolon got fosnongolya gigat sham ki kafa singe kafalon lem singe vakla me tolongolon got fosnongolya vakmo nga fak na siwos nga fat sifil nimwai neke na nga wiowos nuke wine sa sin Kosrae papatabak. Launching got ki vaccinen, lempangen, akalimid. Men ki madutu si mataka ko swikat kenge kattaka ni ki safla singe taka inusi may singe kattapan inakpayak le. Menaslen si ma pakatutut kenge mo mama samsam kunyak ngay sikyak tawangin siya siya tala PLN singa. Na kelen singa na kelemi mo kadak fulat mi siya. I mean, me ana fak duti wala damal lipan na ash mi siya ash mo si. Na kadin na kadin me mutawaek na nandakip singa. Mayen kat sife na kat kasi kat mata alena same tayo rela plan lash ki mo lash na ki projects ka na ki pati ka ganin mama. Ngama ki kadis malutut si ngaya wangin si pewo si kadin dikin siya fakki pa pala mo me ilan naknas na silos manikun inge na kat nakawai ta ketari malutut si ngaya. Naralila na siya kadin gain diksina isin kan kashikat. Mama yan si mataka na si Kyoko pa kaksak siyenge kadin gain tetui ke lakom dalik shida loon ke kita kaukilele ka fak kama kaksakin lagat mold yun lensa si nakikat samam ki kafalan lem ngaya ngamakat pe na finansiyado si mga lotela pa kay siya koren singal si pastol ngol fak na siya shmo kafasing ay metiga di sa kadin siya nakinsay kat man katamit may starring dahil mas katami siya tari kata kalam lape nara kalmiyan fak laga pa mamakat okuku nenay katetaganayin netaganayin kansilan shish ngimang dalikil tudeng ngima anayin eco chirping siya sikiyak katagayin mo faka kikaslan God mayen el fak ki metolong lalgosh kadin som faka kikaslan God kadin som peptay sila mo ito kadin som tafala mo ito
ipsiak tulungan bagat manaski pafala matwiyash discipleship panganan si magadan na kadalon kaya kulo ke malututwo alana nga si na yok mga talaga pero nga sang nasidang lipan dan kasla nangakali ke proy ang lipan pero nga ako kinasum na fa nakali ke proy kung fesak na ash Tiki nga kaksakin gat ke arslom Paing yan musing ke molin lalfing lako kung discipleship yan na fashion kali na pa ko makatil jut na siyum na kela lalfing na ke ort malom in kulacnsap faka kaslan gat na siya mit Kosrae makulo kaksakin gat lal likiyac ngan matasis kumliye wala betang tamlil shirley tikin mekil ngan alil loing na pa ke may kek na siyum na ke main kafa si kum tram ganyan na ke evin katte ope na ke ka trying is kada si fena aktor si katlash ara masi kum fangan ngan ni na ke oya mo mas ke yalu som na ke litilom na ke musing tamla tigin ngal ngan na pala katel kes ngan di lila fast kya wala na si kan tasanong fast kya na ara ngai wi kum kaksakin gat Nas shat na lutut keyboard kita na and kaksakin kat ke wala na lal intal na kewa kulo malap ke pelching kulo malap tiki wala busang tamdalen len diti kong keyboardan al nga bet la wias nga mo pange meluti si makataka ako lang shoot na si Wosan kung finguility ki Shenria kumitala kapag may klansap siya nga si Iptolo na siya ipsimetan pa ka din kaksakin kat first siya nagetolo kat li kayak mailsangan na flip side an pat ka ki first aktimikos akos nil mekosan naki pakotin si lalngan kisap talungan mekos ipsiak lungan pa naki kafa nalalap si male ilakungan nasinbat na kayo mo ako langan mason gos nagi algos ki me ay siya lungan lumekos na ipsiak flashingan pa kuminarela testimony lomgel managawa may lorela kung balakin ki mulum pasala mo tanin siyong niya ki mulum na itagin lal aslen si may takama yas misa si as molse pangan melutut si makataka kaksak lasa in wikat pakat fashion abangan may faklo ko nga kali pelsingi ki proe waya pangan faklo malap to siyos na kayo mawikat ni ki kada kaliyan kataga ni proe kat kaksakin kom kat papadumasin ka siya kat mo si fun kaya singi kat matayang nagikaslom in sifil na iskaken muangin ni tala si tayo tete kumeta lakat mo ito fototo na mabasbas pagkasipian lang ka lang bakotin mo kumakalimila finne yota kung ka narekmakin hindi lang ko na kumakalin si pailas na kaya masiwas pailom na katilutoy laki we might wish na kayo matakayan nga kat palakin mo ay mataka na siya siya ulasya kikat tututin kaslo kat lila kaslo makanaksiwa sila mas lasya kung sifil betawala mo lala sa kaya kaya singal mekos na nakat sinalala sa kaya ngan papa nakatas mo siya ifan ko flasikyat na siya kung mo siya kanin kas olong in kas kat pe kasi mamakat kong takay ni kaya misingi naging finances lasya kastom na dikat naki stewardship kastom na dikat nakitak na nikpay inusima lom makumisi na siya inkat na silela ipsila sifena na siya maingin si waya na siya kulo ki ka makumisi ki kastom na siya wanang ki fashidik sila siya yoking anlash kat palakin na kate fashidikin siya wubo kat palakin na kate fashidik inka pain nashkakin maingin na sin matwiyas talik nata siya inkan karamamas Praila siya som in pasala matanin siyan matwiyas na kay wamamtain ba rin yoksha sila inge in kasha los pelos ma palamanas ngalan mano a finne los macabre in prison ka for pena a makuluk latan niya
at mishe kum katapa ke fashion klasha at mishe sum komin motion full was kin pugin mo eka plal hunyo kumero inge ke inem dan fungilash na wika